Ula Jesus na rin kanan na tuwin hikta ikoten anbi kanal YouTube yekai TV enati atnen knino bi uab meto nunin natin atnen alaki konen ama manekat itabui kami tulay monim hemnen hoam tuntau kai talantia nabal amin amin na ulit tatan bi manekan ang knino hititnen ini nak-nak nek palsait ma nek amlila mabitian bi rom nakahail ames talantia puasam nua ma tupus niukit mabitian bi nelasio lein hananak natuin na Abraham in lais palsait nane maota an fani on lanan amleo amin na ulit tata bi manekan usi Yesus anmui mansian ayatoni la inakamnak palsait nane lais luman lais palsait nane kamnita fa kamamnita fa lais palsait nane kamota fa neo monit mansian esnanet inatenabnak palsait nane alan munim biing nekan inkan perlu henati naton in palsait niu in bia ay in ambia itapui na Paulus ang saksi niu kit nak natuin palsait na ko Abraham na kon hitnay Abraham usneno ambit mambit usneno ambit henati inanaw ba ale kanan plenat usneno ambit henati in fine on atuin apalsait maogate usnenom sa naknino nani intuan in napen amlilat in mapen malinat natuin in lais palsait tabui na Paulus an feneki enati fine on ana usneno tuluhit nek palsait ni usneno nok nek muti manek amneo natuin hit palsait nu usneno hit mes taton tani hit palsait nane anbi hitimonik neno hit palsait nane taton anbi hit moet fanion saksit mahit moet nane on fanion saksit niu hit nek palsait es nane timnai alakit fanion ana usneno tafnekan hitimonik mahit nek palsait natuin leka itafnekan hit palsait usneno hit amo usneno mes na tiapa niukit lasi malinat malais amnilat tal nabalba alakit konen. Terima kasih usi neno am no lekon. Hem tuit ko nati mo kang kai yale kanan monim neno mantun taku kai nati fani on apal sait mana wa pena neno. Amin. Kais at nikan enati at like mat subscribe.